Kidan armut ki kertong shiman ki bla pendap ya jing thap kerteng ha ni ka sining kong ha office rekam ka deputy commissioner ka East Khasi Hills na benta ka ni election MDC kebala bo banlong hakar poi terek urempang mentau snam kini ki kentup ya uba Daniel Walang uba pen krea ban airing na mau senram constituency kat ba way pat day u Dr. OS Jerwa ubala pen krea banyakon na soring kham constituency. Habakran betkilat pathai khubor nakaliang uba Daniel Walang uloong ba ke jingmi banyakon kum kurtong shimet shu nagi parti ka day namar ula inya ya karukam trikam jengki sengsan partai ba per ki badan haka jela. Karba nakaliang na u Dr. OS Jerwa pan uloong ba ke jingmi jong u banyakon kum kurtong shimet ka day namar ka jing penbor palat ki pat ba bat ki nong kershan jong u kamtam haba haki election baladam ula shuram salid but one baar haki election MLA kapadang shudam labiang kayo kakot hendai gitu kibri belanang nastat kidai kibri belat train ya imlang salang hendai bepli bakin mi syakhamat kidon ka buat rekam kidon ka plan kidon natong syenong hendai kini bepli nakadau ka jingdop kimlut ban mi dan hendai hakani ka kenti ka bamenta sashi sinpat ngawan ban mi syakmat ban ya kontes kumu independen kan ini nomor balai ladangi ya kontes buat nyila ban yo ki political party tambah ladangi susim kelumar ki political party ru upaj ba un perkhat yangi bong ini ba Daniel Walang ikwa election tang ban mentoi simen na lan ni tang ban yo pisa pun ki bepli ki nong kendong jungi khamtam ki sungai pit ya ke ga bagi beri ki pan sngau te hendrai haba ngaile aku mungkin independen candidate kamdon syuk kum kata ka jing sak kano ka benengkong ka pahar kelong ba nganile kum independen candidate ru ngasno dei namar balai hadis council kamdon te ka ain tiap sang kamdon ka ain tiap sang namar balai teng yang ngijit ya ke UDP nyimtre ya ke NPP hendrai ladai ka por bani kini ki tailang aju hendrai yang nyimtre ya kongres ha ni kersian ya ke NPP tamban ladai ka por bani kini ki tailang biang aju ti teng apa gini ke jinglong political party ke jinglong party teng ngalai thaj nak kata daw ngong kabhay nga ban sim garai bangan yele kum independent kan iki election MC ngang lai election nomor kuna ko sosi la jan tang ke mel ing lai license we arja pra arja khalai arja apulai ti nodo arja pra ki kinong kasan jungi gla penbor nga banjele ke mel arja kat khanda hu arja khandai ngat patre kamar kusnam nang dan ke jinja hayeng du di arja khalai ru kilai penbor menjele biang ka MC arja katsang patre di menta kasin habawan kan election MLA arja apulai iwan baar ni suram salit di ba nong kasan kilai penbor yang abade menjele kam ya MC dan dari menta kasin mau kani kasin yang ada hapon kongo no ikacing penbor jing nong kasan kinong yang dia tray kinong yarap menginjami kini komisi election kita kalau gue nambah kinong kasan kinong yarap di ini penjele kini election MC